sehlopha sa ka Councillor Gilbert nna ke mo file 15,000 ka mabapi le di RDP houses waya ga re bua na rata gore ke mo fe nako o tla ntukisetsa ke mo fe nako o tla ntukisetsa till today le ka jeko ke na le dilo tse di sentseng di batla tšhelete di stakilo so ya ka boe ka nthusa gantsi thata Konko. Come. Oh, sunburn. Legaina. Getting. I will sit above then. My visa 7. You call me and I come. Ninja bag it na pila what? Oh, na so. Tu me lo spise.Ake tu fethu ngicela nje singabe sashona lena le. Fena ngihlalele endabeni aningilandi sponsakalana. Re lebiditse lona batho ba go Councillor go tsotsi. Gore le tlo re thusa re sale re tsetswe tšhelete ke ntate Gilbert so ke ntate ona re tshepiste mantlu a repeat ntate Gilbert ke council previous council or council previous asale council okay o tshepisa jwang what happens o tlile go rona and then a re kisetsa story sele sa gore rona re ka mofa bo ma 35 ba rekisa di RDP wa bona so be re nna le ba re konna re mo fe 15 pele and then 15 ya gore ke khona okra ski and then do tse dintse na re tla nna re ntse re patela big by big. Okay, so this was for one house or ne le fontliwa and then le batla dintlo tse ga yena gona na re batlile tse ithuja ke le nna le mama so lo wena mama Ba. tu mi ke ngwana ha ga Tumelo ke ngwanaki. hayibo le lo tse shine yoni nesihlahla hayibo ehlali bo na mhlole bo. So let me understand this, guys. Including no buyer or they were just gonna place you. One year, now Ramadi about fella for the RDPs. Tolorokol Kakoka said there's 1,000 people going to sitting on, and I went on number 998, and over to number 4. So 35,000 year go shift a whole 998 to cover number 4 or a very showcase. So now sits at 35 year. What buys? The way William Batty. Yeah. Never motolong gore. Wa ba ene go house no ka ski o tlo bolele tlo tlhaga go ka and then wena o ikela go la isi fe ne re motho go place anye oh please yeah okay so at that time the RTP sale ne ba ragile already or they were about to build them ne di se di teng ka go the way na bua ka teng na bua ka extension 13 wa bona like say ba 13 so ne se di ntse di agiwa tse di ntse di agiwa gape tse di agilwe gape so and then mama wena jwang Na ke kopane le ntate Gilbert ka Tumelo. A tla go nna a mpolella gore ngwana ka o mmoleletse ka nna gore ga ke nna a kopana le nna a ilo ntsa ko Manzeville a tla le nna for extension 13 ko mantlung ana tshepiste Tumelo o ga ya ko extension 13 after ampontsha mantlu a ane a sentse a ya go dimo ne ise go tsenywe marulelo a ba mpolella gore mantlu ao ke a Tumelo a mo setseng a mo file deposit tsa mantlu ao ka October o ntse ga impontsha ka 2021 yes lankal man yo and then Tumza when did you realize utaila sa shawala da ga simolla stola ra ba di kholo no bona ra wa peta ga ke bona gore hey bro a sana se what have you tried before ke tryile thata gore ke nne ke mo latelle ke mo founele wa bona gore a khone go busa tšhelete eo and then a zange a khona go berekisana le nna sentle Anhlone bafethu khulumela iqiniso njengomuntu efe akaza azama ukukhokhela back na simple sento kilanga 5,000 so kushoda 10 yeah kushoda 10 mosekenya wakunika kanjani mali yakho uyisendile ka account oledi na o ntsenyeditse ko accountong garago oh yeah di 1,000 rand le 2,000 so manje guys the man mayithatha Tumza bakayithatha kanjani cash or transfers anything else na transfer it was side nya ayingcono ngoba bafethu there's a hearsay umuntu angasho ukuthi namni ubabukhansela nani if there's no proof bafethu unfortunately ngiyakwazi ukumsiza if andandlela ukumbuza ngayo ngiyacela bafethu noma ngaba nento oncanyana nje engangibonisa yona ukuthi na i-transaction engayenza ngiboneke bese ngingasho ukuthi hayi khona lelo pampiri nyana fana lelo nsambona
re kile ra mo fa yona lo tšhelete ka bona. All right. No, I'm satisfied. Ngiyabona proof of payment, POP. Hop. Ke mo file yo. Asish. No akunalutho bafetha samsezwelayo. Alright. Samsezwelayo. Siredi ba. Sithole ngecoast. Habasho bana babaloyi. Bakithi ayakuphele South Africa. Tumelo wathola opportunity ezwa ngabantu kuthiwa mayengathola imadlana nje yena la nayo ayonika ubaba khansela kuyoshesha into zakhe uzokwazi ukuthi ayiphume nemzini aphinda akwazi ukukhipha ngisho uma wakhe athola umunye umuzi khansela athola opportunity lishaya inyoni ezimbili ngentshela lodwa kwenziwani ngante South Africa yekudlaliwe ngathi lalelani simlandeni ubaba Gilbert soke sibona mamzo asiyeni driver shaya imoto Mukhanselara. Yes, how are you sir? Great to meet you. Insizwe bovu lena. Uhlelo lethu it's called Khansela Tsotsi. Do you know these people? How about it? Tumelo ngwana ntata ga maboa. O retse sentle wa Bona go. go raile go nkgopola. Wa re bona sentle bile wa re itse. Ile wa itse go. Tata Gilbert, how about it batma? Bona bile wa nteba. Next. Serious? Bye man. Go ntebale. Re kopa madi. Emi demo. How about the tšhelete ya bona? Gore Ke ba batho ba tšhelete ya bona ntate. Kopa tšhelete ya rona ntate. O ya ba zila batho. Romseleng Ramo. Go sa ke re mo tshwane phe 1000 rand fela mama. Wa re Tumelo no tshwantse mo fe bokae. he batho tate Tumelo wena. ngwana gagwe. Ke nna tumelo ge. O tshwantse o mpe 10,000 a ke re metema. Ye batho. Wa ka joko ya no Go sa ke le gona tla go dana. Khale ke ntse go founela ntse sa arabe dikholo tsa. Re blockile. Baba, lalela senze lento sibe lula. When you're trusted by a community, bakuvote in for you to be the bridge between the community nangaphakathi. Sizokwenzela lula. Sizofaka ngaphakathi isixoxeni kahle. Ngikususe emehlweni abantu. Anivule negate isigeleni baba, ngena ngaphakathi. Baba, let's make things simple. Nabo abantu bakho. Yes. Bazenami la, ngirepresenta bona. Khuluma ke nabantu. Azoyikhipha imali. Manje baba, yabona ke manje, ilazokhipha khona imali. Phakathi yakuthemba wena ukuthi uzoba represent. Imali webaba, lema bakunika yona. Athi ukuthi ayisizindlu wena. When we have a place on bathola izinto. Let's have umuzi. Asiqala ukufika la. Akusubuya kuwena. Then to exchange in abantu. Akusaqala ukufika kuwena. Nizoyithola. Imali, uyasabisa. Lalela. Mina into engicelayo, nika abantu into zabo. Sithemba nikubuzo bethembisa wona noma ubanika imali. That is why ngithi akukhona wafika manje. Imali baqala ngo-2021 ngo-2026 5 years later sikhona kanjani ukuthi uzoyiletha imali sikuletha kanjani ukuthi uzoyithola imali 2021 Ah, tshana fa. Tšhelete ya rona e tlo ka jeo. O sale 2021 o retsisa arrangement nna le ngwana o ka ja motho le mmage man a o se tlhogo man yanne o se tlhogo man tate kwena bua ntho e leng teng mara ko rena ra retse arrangement ya eng okay arrangement o buang ka guys oh senzeni kanjani hlisani umoya baba enzokuthini Lana, I'm not here to bash you, to attack you. I need to be a mediator, I will protect you. Now, as much as I'm going to represent them, I will try to represent you. He's a nigga too. I will beg a cite the story. We have asked the band. What was Amubasi's and a Pambilino Sai cancel? That's right. Bomba Pinilla Pigaba. Into ensekile bawo bengazi ukuthi ngithela nabantu abanjani. Yeah. Yoba enzeka ngikhona ne? Yeah. Then what happened? I had to open a case. Case thing is sensitive. So imake baba. Lento le kahle yaqala kahle kancane bakithi. Lento yaqala kahle. Umuntu o represent umphakathi wakho uxakekile. Waba neindlelo zama ukubasiza ngayo. Right sike as far as I understand abantu bengekwazi ukuthi bayithole indlu kodwa kwaba nendlela ukuthi bakwazi ukuspeed up that process. But I think wait. Bengifuna ukuchaza umama uyazi kahle. Uba ntata kurile kanensi ke mofa child ne go setletsa child kana ka 1000 rand. Wena ususeduze kumqedo mama. Umfana kusawumqamama kusakudenyana kumqedo. Right. Inkinga abantu khona ke la nisho naba nenkinga libanayo.
wasesekuphela isikhathi eside ngasena communication ngasena payment yabona I think lapho na inkinga la yaqala khona ngabe kuthi communication ibikhona ngaba kukho konke lo Mantazi communication what happened communication icetshwe ingama-phone ngilahla ama-phone kayi-3 times yeah yinike ke baba ongakwazi ukwenza manje ngoba phela manje sengiyangenelela ke manje no for now I can't do nothing ba but now you can't do nothing I can't do nothing so ukuthi into ekufanele ngiyenze nje I have to contact that agent that advocate ne ngimtshele ukuthi okay labantu bazile bafuni batholile bafuna imali lapho yenze njani she must advise me what to do while the court is busy ngendaba ekho imali kancane so ukungena umlomeni njengokisi baba la kufuneka imali wena une advocate yabiza advocate yacabanga le mali advocate okhokha ngayo bingeke ingafuna isikweletu ngapha no indaba apha I'm a pensioner right now ne khona imali yomndeni khona imali engiyikhipha every month is 250 engiyibhatala every month for laba ukuba ngisisi yes okay imali baba asenze nje help me help you that's right you understand lo mphakathi wakho awusakuza kodwa bhayi ngenhlanhla usangizwa mina ene mina ngiyafuna ukuzwelana nawe ngoba egcineni la sithola isolution kuze abantu baneliseke nawe ube nokuthula ukuba nalingi ngoba le ndlela oyihambayo lena bo advocate nobani bani ngibona ngathi ayikusebenzile yangisebenzela okay imali njengoba uhamba kule izophuma kanjani mhlawumbe ngikunika ithuba no yes bawami what I can do if I can give you the contact number of that particular person and uzokusiza uzoyikhipha imali umtshele imali kunemali yakhe ku-advocate yeni no bawami uzokutshela into engiyikhulumayo ukuthini ba busy ngale case they want me to help me ukwazi mama uthi lama advocate wakhe unento abayithungayo bazomsiza ngicela kunale platform yazi masina ngicela umchazele ukuthi njengoba uqhubeka nama advocate what is the goal bokusiza kanjani mhlawumbe ikona le part siya understand mina case yangathola ichelete tsaro no and then ebena yena muthona ke bathathu seditse how is that possible utla mabani uthola ichelete yaro bathathu seditse ka ngikota ngwale asinike wena usingaculi la mfethu sixoxe babulele tsuri kimlele tsuri ngikota batho ichelete yaro ba okay interli ke go etsa investigate and but if gare sa bone gore ra ba kra batho rona re tla gore re go thusa kare ke khale o ntse patela di tsa yang ba go thusa yang ka chelete ya bona ba thusa yang ba re fa chelete neti swa ke rena ka bua le imake baba from Monday kare ke weekend go nana ka mo fa di konta bone ke khomotsa wena uthi ama advocates wakho yes azoba khokhela usho njalo baba ngicimba cele njalo ayina kana go kana support statement no kori nani ke ba for the first time ba re le ba kan thusa ka half let me be honest with you by the 5,000 that half Baba, are you saying this just to calm things down or are you committing? That is saying it. You can come. You can come Tuesday, yeah? Yeah. See what phone there. Yeah. Uzo tell. Yeah. They'll tell you. Okay, Baba. Kuze singabi nenkinga eningi. Yabo? Ngiyakuzwa uyacommita? Yes. Bakithi ngicela understand. Sizofunani imali la yethu. Kafethu, let's get one thing clear. Yeah. Manje ayikho imali. Yes, it's not fair. You deserve your money nani nani. But lokho esikufunayo in all honesty manje akukho. Base silandela ke nobaba usethi khona la angayithola khona. Exactly. But inkinga esinayo, you've had a promise before and it did not fulfill. Sengizama ukuthi imake baba. Khona la ngiyakhona. Sengizama ukuthi ke bakithi he's committing, which he has disappointed before. You got a demand. Nama ngozi ngimkhona ngiyaqala ukumbona. I don't know him from a bar soap. Kodwa ngimediate ke phela la naye. We baba, ushuthi thina masingaba nento esicica phansi. Usayine phansi ukuthi mina labantu ngizobakhokhela. Nabo bavuma. Ubeka usuku, ubeka i-date. Yes. Kungenzeka lokho. Are you willing to do that? I'm willing to do that. Bakithi nangezi. Ayikuthi manje ngisayida nani noma ngisayida nobaba. Nayithinga imali nayo. Kodwa ngiyasiphosa sikhiphe imali ngeke. Manje ke batla agere especially mo site la gago ke sorry papa. Go latlhegelwa ke phone go nkhosetsa all these things papa. Just fela go latlhegelwa ke phone.
mare le ga o phone ga motho a go founela a ke re wa itse dila ga batho like go kry-ile miss call ya motho o na le gaeta gore goge phone o founele motho o find out gore ke mang motho wa tlhaloganya once o kry-a miss call ya motho bo sa boele ko yone mare o dila ga batho o tse gore e ntare nna ga ke itse gore latlhegetswe ke phone ore ke makamipa thank you malena kore ne ke satisfy ke go la ke ndebe ke tlhagetswe ke dilo tse di pipe imaki we baba njengoba usulahlekele ifoni baba awusakwazi nokufika kubona ke wena foni yakufela uyalahleka mo taxi ngiri o trust driver kwalamile nekopini o tla ibona phone imaki baba basona telefoni awusafika ngani ko kile ka kopana tare le fulugile themana ake sinike umama ithuba kancane sorry kundlwa yaba sambani le kae ma re teng ke bereka le ntate mo re tshwara skorobone a re se re gole ke nana gore maybe na gongwe le tlile yana mama maybe na gongwe re buisane gore le kolotana yana re te re kgone o tseba gore nna re ka etsa yang gore e re khumana tšhelete maybe re kgone go le a ke itse gore ke bokae tšhelete ya gona 11,000 yaanong nna ke be ke nana gore ka gore a gola gona yaanong ke a itse gore a gola le nna ke a gola because re like business le nna ka go tlhompha ka go utlwa ntho eo o ra gore dikgwedi tse tsotlhe tse leng tsa go a ke re nna ga ke go morago nna ke bua gona mamela ntate ke le wena mamela se malobanyana mo ka re ke laboraro nna ke laboraro la bokae re tlile mo re nyaka o tseba re utlwa gore go na le a re duleng fase wa re botse gore mama ke kopa wena se ka mpuisa gore ke mane nna ke batla go mamela wena o buele gona mare o itse gore gona re bo mang ebile re kolotiwa bokae mare gona re sa bue batho e le gore ba kolotana maybe na gongwe re le family re batla go tsenelela ne re kopa o fiwa chance yabona mama nako-ke la niketshela khona ngakusuthi mina hayi motho uzosigama lakho cha mina ngiyifamily ngiyamzwela nje uyifamily yami wa kwishisha yale nna ke be ke nana gore mme waka o ro khumane tšhelete ya gago because gona ya no leo ka no ronya ka 11,000 cash mama e ka se be gona mare re ka buisana maybe na gongwe gore okay kgwedi ke e fedile e re tshola something nna ke tla nna motho o ke re tisa tšhelete ge re kgone go bitsa batho bale re ba fe tšhelete ya bona maybe ka mokgwa re utlwanao ka ona gore re ka etsa bokae le rona re benyaka o mo thusa ba go gore fela re dule fase mama rona re a utlwa mabaeno ga go bua wena re a utlwa because a botatebetena re ke kopa re nne le ntate wa gago ka re ga go bolelela bona tšhelete a ne le bokae usabuyele muva we baba ubuyele muva baba re bua ka baba sorry ukungena emlomeni njengokhezi okwamanje noma yini okukhipha emlomeni akusakwetheni kodwa nawe umndeni wakho okukhulumelayo ngenxa yesimo I don't know you from above soap angikujaji but you acknowledge isikweleti saka 11,000 kule family weze mama nange sivume nangu uyasazi going forward bakithi njengomndeni nesimo saka baba uyipensioner akukho la kuqhama khona imali ngenizamele nobabili angisazi isikhwama senu sithi kangakanani kodwa ke wemama masubhekile sokucabangela ukuthi mangathiwa uzokhipha it's evident ukuthi 11,000 ngeke uphume wonke kungaba ama payment ayingakhi futhi ngaba isikhathi esigakana roughly estimated ukuba ukwenda tekile re kantsha boka nka khona ufa 1,000 dike nane ke mo tlhologonya ka kone ke batla retse only 3 payments all right yeah 3 and then very fillets so if you want to split 3 payments in 11 so kumele udivide ngo4 no3 nomunye 4 so yakunina ukuthi uqala ngo3 gcina ngobani bani kodwa bele kube kanjalo para thome ka 3 this month ethi shakeria maybe kona khwedi yona bangenzeka ithi qingi ungasifonela noma kunini ibile bakasiyale inamba zabona ngalebotsa le mo gidudashiya kodwa kunankinga ngicela lokho sikwenza manje sikubhale phansi yabona bakithi uNkulunkulu usebenza ngenye indlela ngithola nali ipencil paste la nani lonini asikubhale phansi ke lo ama details akho ba uzowathola zokwenzela ibe lula lana mina nginomabhalane uzobhala qede uyifunde lento ayibhalile if you agree to it uyayicikika kuphela ungazithilo nje relax baba khuleka ungazuphi uyibhalela wena bakhona ababhalane sifundile insizwa la emnyango ngibhalele ndoda ungenzele kube lula so ke ba mama uqhubeka lapho ngiyayizwa le first payment
right izoyenzeka within ngaso nje kusuthi within 5 days izobe sikwenzekile le right asizeke kusigaba sethu second segment of payment when should they expect it ke nana gore ile gore ke ba ntla o ka se tle ba bang le next month ba tswentse go khumana payment mara ke di number 1 ya gere ba tswentse ba pateliwe 11000 ya bona re tla tsama o bua le ka mogae gore uthi nisa kanjani re etsa yang bakithi nyayizwa lento uthi mama within 5 days uzoyenza the first payment. And then the second payment should be expected when, ma'am? The month end. So every month end. Uzoba no akipa. Ama Easter shiny right. Yeah. Oh, sabo. Mara wa itse le bolena community le itse ke. Ale tlogeleni. Carry on, ma. Community le bona go bona ba ba ka corruption. A o mbotse gore motho a kere ke do rekisa stene mo Gauteng gore a kere ke do rekisa RDP RDP ya ngwadisiwa go government government a go ngwala aga RDP o ngwala a ke tseba gore ke agela Joyce mara motho mo a kere mphetšhelete wona go jeo ke mofa a botse le rona batho ba gaiso a re tlogeleni gore motho a ukuru ba bana nna a ke na tšhelete mara motho yes mama le ndaba ethintayo uqiniseni and ngenga overlook ngoba ngasafuthi ukukhomba ngoba kahle hle kumele ngizwe nemibuzo babo baba nje wona icancel udayisa kanjani izinto ngase ngambuka ngamvela ngathi ngiyena alright bakithi asibuyele ke la ay Khosi Gilbert silebelwe this is the ID number ngiyibize ngenxa ama camera. I agree that I owe Tumelo Munareng 10,000 rands and Pindi who's the mother 1,000 rand. Altogether, the money is 11,000 rand. The money will be paid in 3 installments, starting with 3,000 rands that will be paid within 5 days. Okay. Right? But Gilbert, now go again. Ngizokushela ama details kulle. Sayina la state la baba. Baba, ngengizwe ngawe phela. Ngizosiza wena la. Ngizokunika ama number wami. Ngizokunika ama number wami. Sayina uqede nabantu bakweleta sazani mina nawo. Musiba difficult. Hayi bona baba kaboshwe. Kaboshwe phela mangafungisiza kaboshwe phela. Ngiyakusiza uzandela yakho. Akaboshwe lo baba. Asho ngivulile icala. Akaboshwe lo baba. Tisumoya. Na utsothi cancela bo. Ngiyakulekelela la liswenza ngendlela yakho. Ngizokunika nangu baba bo. Nkosi yami. Anisho asikathatha imali kunina kwaku difficult so. Kwakulula. Alunge ukulunga. Ngathwetsa ibile nayitela. Weba mkhili usayine endaweni wrong naligama lakho la. Ayikho right naligama lakho sign next to your name. Nangu baba hayi baba usuyenza ukutsotsi futhi ungayenzi letho sikulekelele hayi Nkosi yami ngisho noma usupensionile usenza lento yakho ungayenzi lento baba mina ngizoba witness yenu ke nazo mawam wena representing family member bakithi fike kunini ekseni ngovivi. How do you feel, guys, about the solution? Nako konke kwenzeke namuhla. Ngicela ukuqala ngawe mama. Nna ke itumetse setse le 5 years ya nong ke sa kry tšhelete yaka le ya ngwanake. So re thusegile ka jeko nna le ngwanake ka gore ntate Gilbert na re ropile mo ntlong e 1 re le babedi nna le ngwanake. Tumza wena bo palile mfethu. Wena uzizwa kanjani mfethu? Le nna ka ile mo kansela. It is tšhelete rona re khona go re tla ikreya yana. After dijaga tse dintsi yana re ntse re batla le tšhelete. It is gonna no re na le way forward re khona go bona gore what is what. I know. Asibonge bakithi. Cela ngilinde emotweni. Alright, thank you. Bakithi, ayikho impunga yehlathi. Ngisho ngathi uyacashaphi, uzovela ngelinye ilanga. Khansela tsotsi, wena wenza umshikashika nabantu nenzani. Khona insizwe bovuma biza sabela uColin Khama, umake it happen umenze izinto. Lalela, ngizofika lapho yoba incane indawo. Yokusiza ukuqondisa igweke. Abantu abahlukumezekile sithinteni sumoja la.